Normala Kenyam kana diale content barwani lingua sme kanur online TV channel. Te kon ka jo mi bikono ling ka jo ban lingua sme ere gadana togre wiki unit state ka kwiliet ki kwi petroleum bana jo me bana jeling ka bana nyog murai konba ka kwi parliament ki kuumɛ South Sudan ka jo mi kan ladno de ka lep ka website ko de information de ka kula jekatin bana jo me bana jeling kel ka do badan en shaje non ka je jo nyam bana kwen liedre which ka unit state shala do luenga na de je nyok me gwe ke je jana bana nyok me bana kwen kenyam bana kulu wakati ko ken bana ngaje no ne liet te ka luang te ka mishale pollution ka jom pai kwena tama an walle ka shanga jandangro ka pai bakal ronkina dangro wir jandangro wir diech sala do nene ci United State Minister of Agriculture and Forestry ci ken jowlat ka jomo jow goro de ling ka kwi oil pollution ki liye dandana yerna re which ka United State awan liet poinde jen yara kak la kakten kontin pietka yara farmland alo jen la bel kona shapit la ka yara ki la bel la ka luenge bakarol alo shi bel chicken be pit ta jo me cha de kwen re wika bentiu no wudi shala guy gadwil chala ro nene waring mi didatin re which ka bintu wen winami gwada dan til yetetin ko antama en pon yeda washanga kana kon guja gwa scientist ni kenetin kon tin larik laka guch ano lieda me yerna adi kilu nganaide ko en gwada dan tinatin tele scientist ne to go te demandan le roda de kenatam wa yerna long an liet kon liet poinde mugu yena la teke siang pola poin la yera kana minister gadwel drew unsettling paral 12 the issue jana tere wan yera kana ko jen teke luang midit jana menyam la na la ka naga jeng da kuna gadba ba dablo dong to pointe teke bom ke teke de jekto bo togre de ngat na mo kel la ta siang kama na natin so ke computer matke mitulung teten yara gat ko na dab ka ba meradien jen yara agriculture godana pisna la juai la ka ro le ke la ka wang anyog ba jen yara lei ke naga lei ka naga na ba amishit kana me amije ka kaliet ka duomi jang mogoro de ne ideal de kan te ka ngaide amada le roda kwa jome kwa le tubano ala liet nagana ke kujamo gorka jeno de kuumɛ South Sudan de kan nyokka me de kan ite expert de ta dan and de jeme ke ta lueng petroleum na ne de je deal watch ka jodan lat ke je ngai kona ka gwas me bar ala ne ngon kwai kamanda na yerli da kana ke petroleum o yalan wo yerna ke nagana kan kono kon ngach dino ngai ke je winten ko ken amani company nitin konti lere wike so Sudan tem gwada dana tili teten teken ke question to wan titi ke je ko ken ngai ken no liet nagana kerna te ka gwada dana tili ten ka sha dul bo sha ka le nitin kon te ka tele makam ka goda kon shingatin shinga gwanda te jak ko misha ngaje no tili teten gwada mo da gwano de matur terung de gar yaleka de god boti chili te deutin ka ke ko alien misha roda yor yer okay chentama michi liet te pen yer dan lat jegla ka lede be nambe jamin nyaga yakel turna me gor jen o be nyaga yakel ka do badana chiliet no che ngade che yer che yar la putin kona matke ngai kon dial madan le rode no gor jen o de kon me de konen kel ka do badanen chaje non kaja ene me jen gwa dan tilieteten ena manen kona me
na me jen yer liɛth de konen gwatame de yen munde yenenen joja piny mon en oche nyur alo lueng a yer en point de liɛth ka point de yer ko jen gwadan kwa pulo matin nyu de je gwan go der na der ka lueng na mene de yen te ngin murungtin ka ta danen liɛth ano yerna ka je ko kona fe ka je ko piu te mat ka kana no la kene te ka lueng mat leka kanyo yer kan jwa chimenen yen jwa de jwa chikan go la jwa la karole agriculture bono no namo jo mishalaten go tekene diala kontin tin liet pindian ko de kan assessment dodien de kan nyok milet kana ko do badan de pollution oil pollution de jo ka je gwada danan tana tegaten ko tiek na ka generating one jo me dara wo ka ya ko do badan de yen linka kwiliet lere de men ban lingwasame banarwach kata ndana shalat ka kwi parliament ka kwi kuumɛ South Sudan kuumɛ South Sudan ka gwan bar gor kana longono de kan te ka website raja me goro jeno de jeling ko rach mo go liang atlatok kata kuumɛ ka South Sudan ka kwi website in konti lep kan ka no ji parliament rei wich ka South Sudan kana bi ka lep ka website me ba roine kene je katen la information to kon lat ken ka ba ka kwin katen no chala do bajel nam bayel lat ko bi jewch bi ka roine bi kan ka jekten chineitin chal ke rai group kene de konti la tokla jalar chikana do ne teshkan national assembly ano de ka tek ka peri kane dial kontin de roine de ken killing ashit ko lat ken obi galef ke Facebook page ka bi galef ke so ke website no ken roinde kon de top ke ji national assembly correctin kon to re wika so dan tin kon kwala gorno de watch ken nena ken gone no biya na biya ka par si abu no kwikel kalogen kwikel shit ma ngai kona chala de en kuumɛ South Sudan ne me ko independent ko je karon kinero with welkel eno derete ke internet de karwade ki internet domain ala website dien modong de chorano ki de moika code.ss la .South Sudan namo wa kana la ledene antem gorga je en wode je la let e chaje la de ken ji parliament ngo nena ko kor gwasen be ki ko kor jo kamen be ba mo shit kano ba je la let ba website dung parliament ba je launch ko ba information ba ga jegatin ka biga te Facebook page ba no ba gor ko ba rointin kon lat karodian rewi ka South Sudan ba ka jwa jegatin jo me dara gwan wo de jeling ane dialan kon tin no go de roine de kan kalin katin to kare wi ka South Sudan agenda na go de nywa yakel ene ban nyoje kala rodian biya te kamal bye bye